warize bihagije. Urugo rwawe rwahoragamo intambara kubera ikibazo cy'urubyaro. Yego. Famiye zarakwanze washakiyemo kubera ikibazo cy'urubyaro. Bitala setergaya. aha Imana igiye kuguhagoheka. Amen. Irakoze. Mu rugo rwanyu ababyeyi bawe bari hehe? Umubyeyi wanjye arahari, mama na musaza wanjye. Nawe haguruka. Mama ufite abana bangahe? Ariko niwe wabuze mu rubyaro. Ufite abana 9, niwe wabuze mu rubyaro, abakobwa 3, abahungu 6. wizeye Imana se ko agiye gutwita mama? Amen. Rwose Imana ihabwe icyubahiro kirekire cyane. yego Niwe mukobwa wawe w'imfura. Umuhungu niwe mfura agakurikiraho, ariko umuhungu afite 3. Uyu mukobwa nta mwana n'umwe. Mama, umurozi waroze famiye yawe Yego. yabateje abana bose kudahuza, ngo muzaje muhora mujyana abana ntibahuza. Mama turengere Mana nyaguhora ku ngoma. ayiwe Turengere rwose, amarira agaratwishe. Marira yarabishe. Humura Yesu agiye gukora igitangaza. Amen. Ndimo kubona Kuri umugabo barogeye mu nzoga mama ameze nk'umusazi mu rugo rwawe. uwanje nawe yarahindutse, twari ayiwe none yahindutse anywa inzoga. ingo no kuri yanywe inzoga kandi yari yarakijijwe. N'uyu munsi arazinywa. N'uyu munsi aranywa. Mama, umunsi umugabo wawe bamara kumwangiriza mu rugo rwawe hahoramo intambara zidashira. Kuri Mana turengere. Hari umugabo mugenzi we basangiye, ariko yatumwe n'undi mugabo amuhereza ibihumbi 40. Umugabo wawe yarazi gukorera urugo, aharanira iterambere ry'urugo. Mbona baravuze ngo umugabo witwa Bosco bagomba kumuroga. Umugabo witwa Bosco ninde? Bosco ni umugabo wanjye. Zetele bosi ya mama. Tela haleluya. Imana irambye ngo igiye kumutabara akizwe. yego Bakimara gukora ibyo mama, Yego. mbonye baramuguhugije. Uyu munsi ntashobora kukurazura rukwawe nawe akararukwe. Ndare mu cyumba cyanjye nawe muke gose. Reka tuzamurire Imana icyubahiro duhanure. yego prophesy Kuva uyu munsi agiye guhinduka kandi azagusaba imbabazi. Amen. Nanjye nzatanga umuhigo Mana nunkorera itangaza. Nukuri nzagaruka ngaho Imana ninshoboza natangira ibihumbi. Muzagarukana huko nabashye gushima Imana. Amen. yego Reka twahereza Yesu icyubahiro. haleluya Mama, amarira warize arahagije. Amen rwose. Hari indwara zahoraga mu rugo rwawe. Nukuri. Yes. Umva itangazo. yego Umurozi wakuroze, Yego. niba warasenze akaba yaranze kwihana, Yego. napfe Imana isohoza ijambo ryawe. Igihe cyageze Mw'izina rya Yesu. uwari mu mugongo agiye kwigenza. Mw'izina rya Yesu. Umva ati, iyo mwana agiye kuvuka abanza kunyura ku gise cya nyuma. Yego. Ayo marira ni igise cya nyuma. Ni igise cya nyuma. I receive. Babigwanye cyangwa babireke. Iyo mwana aravuka babiteze cyangwa babyihutishe. Nicyo yakuvuzeho kizasohora. Ndagira nteko ngiye guhanura ibintu bikomeye muri uyu mwaka. Hallelujah. I receive God. Kini igihe cyawe. Kini igihe. Hallelujah. Iki ni igihe. Iki ni igihe. Iki ni igihe. Mw'izina rya Iki ni igihe iyo ndwara ikakuvaho. Iki ni igihe iyo diyabete ikakuvaho. Ayo mahembe bahora bayohereza mu rugo rwawe arasubira ku barozi bayohereza, arasubira ku bapfumu bayohereza. Imana ntiyakora ikosa ryo kugutabara Mw'izina rya Yesu. abanzi bawe badahari. Imana igiye kugutabara bahari, igiye kuguha akazi bahari. Tera haleluya.
abagusebya bahari abakugambanira bahari haguruka utere haleluya birabaye Imana igutabare Hallelujah. iyicarire Imana igutabare Hallelujah. Imana igutabare Hallelujah. Imana igutabare I receive. Imana igutabare I receive. Imana igutabare I receive. Imana igutabare I connect. tera haleluya Hallelujah. 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 haleluya Amina. igitangaza cy'Imana Yego. iyo kije ntabwo kiza muri vibrere kiza muri sonorisation Yego. abantu bakazacumbira rimwe Yego. abantu bakazabibonera rimwe Izina rya Yesu. izo ntambara wanyuzemo Yego. Imana irimo kuzifotora Hallelujah. igiye kugutabara bizamenyekana Hallelujah. Mavuta. ugenda ubundabunda kubera ko Imana itaragutabara igihe kirageze ugiye kugenda wemye igihe kirageze ugiye kugenda wemye I receive. Name of Jesus. mbwirira uwo muntu muri kumwe mubwire ngo igihe kirageze nanjye nkava mu mugongo w'abandi nkigenza I receive. igihe cyawe kirageze ukava mu mugongo w'abandi ukigenza Yego. ugiye kwigenza Mu izina rya Yesu. hari abantu babayeho mu buzima bwawe bazi ko badahari utabaho Imana igiye kubagukuraho ikubesheho I connect. hari abantu bagenda bashyira amatafari y'ibice mu buzima bwawe iyo atangire yari gupfa iyo atangire yari guseba iyo atangire yari kwandagara abo bagucurira Imana ibirukane Imana ikuzanira abantu bazakugeza ku I nzozi receive. igihe ni iki mama Nokuri. igihe ni iki ngiye gusenga isengesho Hallelujah. umugisha wawe aho wihishe Yego. urapfupfunyuka ugomba kukwitaba urapfupfunyuka ugomba kukwitaba We want you gosh. Imana ibitera amatwi byumve Izina rya Yesu. Imana ibitera amatwi byumve Yego. amafaranga Imana yatera amatwi akwitabe Izina rya Yesu. abantu benshi bategereje kuzakubona wasebye bategereje kuzakubona wamwaye abandi bategereje kubona umugabo yagutaye Ntibazabibona. abandi bategereje kubona urugo rwawe rwasenyutse Ntibazabibona. ijambo rirambwira ngo abiringiye Uwiteka Yego. bameze nk'umusozi Siyoni Yego. utabashika kunyeganyega Hallelujah. abana bawe ni umusozi Yego. ntawe uzabanyeganyeza Hallelujah. umugabo wawe ni umusozi I receive. ntawe uzamunyeganyeza I connect. abana bawe ni umusozi I connect with God. Dawidi yandika Zaburi Yego. aravuga ngo antegurira ameza Hallelujah. imbere y'abanzi banje Hallelujah. imbere y'abanzi banje Nokuri. Imana igutegurira ameza imbere y'abanzi bawe Imana igutegurira ibirori imbere y'abarozi bavuze kuzapfa Messiah. Imana igutegurire Yego. integurira ameza imbere y'abanzi banje niba ari igitangaza kiryoha ni ugutabarirwa imbere y'umuntu wagusebeje ni ugutabarirwa imbere y'abavuze kuzapfana Hallelujah. ariko hari abantu bari kunyumva ko tugiye guhanura Hallelujah. ndimo ndakurura ubwiza bw'Imana tugiye guhanura Hallelujah. ndimo ndakurura ikirere cy'ijuru tugiye guhanura Hallelujah. Professor. muze gufata umwana ngiye guhanura ntiyumva ntavuga ntareba ureba umwana ufite imyaka 6 mwarebye umwana ufite imyaka 6 ngwino Yesu ahoye ubuzima bw'uyu mwana mbega Kristo buri muntu wese ahereze Yesu icyubahiro Icyubahiro ni cyawe Mana. Aho byose mama kuva uyu munsi umwana wawe wabaye muzima
Yesu. Haleluya. 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 Utamusikira daimoni. Daimoni urinde. Urinde daimoni. Urinde. Usakira. Usakira. Daimoni ukurikirana utavuga. Usakire kuri uyu mwana. Uyu mugabo w'Imana. Power sitaras. Izina rya Yesu. Komera Imana amashyi. Ushobeje ubuzima nk'umuhanuzi w'Imana. Ubuze tubindi tunayabitse ubundi tuzaba. Utubindi tunafite ubundi tuzajyayo we. Urumva umukecuru ngo afite utubindi. Ndeba hano. Ndeba hano. Ndeba hano. Ngaruye ubuzima bwawe ndeba hano. Ndeba mu maso. Ndeba mu maso. Ndeba mu maso. Tukomereye Yesu amashyi menshi. Ugenda ukorera Imana. Ongera undebe mu maso. Nuhumbye na gato ndebe mu maso. Connection yawe yose ikuye muri aya maso yawe. Ubwenge bw'uyu mwana ndabugaruye. Kuva uyu munsi igicaniro cyose ndagishiye. Amen. Ngojya kutambuka kujya kwicara Yesu arakubohora. Ayo mashara y'Imana mwayakoma mu izina rya Yesu. Ayo mashi arayimana mwayakoma.